Ajde da vidimo. Ako želimo odrezati ovaj komad, onda nećemo desnom papučicom dizati stopicu, nego ćemo primaknuti samo ovom nožu i lijevom papučicom našeg omiljenog gasa pritisnuti da nam to napravi kao što je napravio, te ga popustiti da bi ga što odrezao. Te smo dobili, šta smo dobili? Ovdje imamo višak, ako dozvoliš ja bi to pincetom izvukla da bude... Mi, pazi, hoćemo odrezati na primjer ovako do ovdje. Evo do ovdje. Ali, ćemo morati s ove strane. Ovako. Aha, ne desna. Teško ću se... Snima se nešto. Jel snima? Da. Evo. Da provjerimo da li je bod dobar. Druga strana, molim lijepo. Kako vam se čini? Preko krašno. Želimo ovaj bod, nego želimo dobiti, ali to vam ne mogu sad nažalost pokazati. Izvadi se lijeva igla i onda nema ovog boda tu. Onda se ovo na gušće napravi i kad je ovakav materijal, onda njega puštaš ovako. I kad izađe s one strane dobiješ volanić. Natežeš biti ga. Da, odavde ga kuš, kad puštaš onda ga ovako držiš i puštaš kroz to, ali ajde da probamo na duplo, možda uspijemo. Baš mi djeluje da ide brzo, zato sad je da ti dole ovaj... Polako ja to skroz i sad recimo ovako napravim. Je, vidiš? Malo, da. Još da si jak, da. Znači kad bi bio još gušći bod, ali jedna strana samo, jel? Da, to je odlično. Na primjer sad to ovako nekako bi mi trebali moći. Otvoriti. Evo, kad se otvara mora se paziti na tužaju. Ovo. Sad je puš tu kad se ovo otvori. Onda se pritisne to. Otpusti papučica.